Na pedenggi Henry Utli Gimat, hak dorkas bala IT Dr. Ricky A.J. Sengkon, MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency, Shau Narendra Modi, Menteri Rang Badu Keri India, kawai naki kadai kabau Dr. Ricky, ulah kedau halor ke cingsnganya kaput, bat Gimat yakren, kibami na kay mat yasamput Meghalaya, lem ke cingkerpat ban pengklan bor pahara, nalor kipang banwengi ke jinge. Da ka bakadaw ban nalor kesensyar khadar baka cingsngan ki baka Meghalaya ka tungku haka cingin sno bar ki kam kaput kata ka bentaput baka ri Bangladesh bar ka wei bar ka jela Asam u Dr. Ricky Uloong baki ne ki benta ki de ki bokongsan ban ekran nak benta ka cingsngan bat ka cingkiu syakmat halor ka cingdong kam ban pengklan bor pahara kaput baka ri Bangladesh u Dr. Ricky Uloong baka Meghalaya ka don ka lenterput ka ba south pa south fly kilometer bat ka Bangladesh kataru aki cakalum ki klau bat kecing bom dan jingkir ki ba ailat ki kamrung bian ki kam khaitu bat ki we pat long bagi dan tang khandai teli ki BSF battalion bat kumta ka sarkar India ka dongkam man shnashu sa lai teli ki BSF battalion ban warra ka cingsngan haki cakaput hagawai pat ka benta ka bau lakdau badai bandan ka cingkentop bat cingsu thu cumut lang haka kampen bet put apeng ka Meghalaya bat Asam u Dr. Ricky Uloong ba ka cingpen bet put apeng ka Meghalaya bat Asam buat pat da ka memorandum of understanding haulu ber archar war plus soi di ar sarkar kadai kawai ka benta ka bas ngokhya Uloong badang shen ka cingtemu ban sina mau put lani ki border pillars haki sandali ki caka kanat put na ki Henry Utli ki blai soi ka MOU haka phase 1 ya ka bala bu ban pendap aswa ka sngi rakhi lailut kri India mentau snam penban om shim la shim jingmut lang nagi bor shnong ki bor hima da ka bakdau bagi caka kanat put kum ka tarabari jizang hahim bukla para khana para pilang kata barata chera ki ha ba cingpet ki bor shnong bor hima kum ka hima nong spong hima jirang hima nonglang ba hima miliam Uloong ba kecing bom syem lang eki hakaban syem ya karai kaun ra kecing bom hun bat kanlam syek bedu jeng senya nau poj ba u Dr. Ricky ula kentu yu Menteri Rang Badu ban betha ekatrat kampo yeng keri ban pet senge syai kecing si mau put bat ki kampen bet put hadu bandayo ya kecing hun lang bandan kecing trelang bat jing mer cimut bat ki bor snong bor hima hadu ki nong song bat kan kamlong syai haka MOU lengba kecing ekran na padeng ki regional committee bat ki bor penya district ki wei pat kisanteli Gimat ki bau Dr. Ricky Ula dawa no Modi ki kentop ya kecing berong ya ketin khasi ya kernet bapra ka riti sensyar kecing pentri kami ki airline permit ban ai ke kerdan Institute of National Importance INI ka Negrams ban penbet biang ka All India Reservation Policy ka bahatung kam haki office trai kam sarkar India ki baha bagi cakar riulum lani schedule area bat kecing pen klanyi ka lek kawan leng bagi lengsoy na Umroi Airport. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya